sing ratu aduh arus sama Nunas sugro tiang ratu harap sunat durus puniki aksi atur pembakti yang ratu tiang jatmu saking bumi titiang tangkil mriki titiang wantah jakmu saking sekala puniki jagi tangkil majeng yang langsung buat mengatur turmaning titiang jagi tangkil majeng ngangan ratu titiang puniki jagi ngaturan sewa saking ratu sinu raja turmaning niki sewalo patrone puniki titiang kautus antuk Prabu Singaraja Lugro titiang parakanista riantukan titiang iri jaga sekala ring jaga Singaraja titiang wantah parakanista di sana nawi iwan lungsur titiang agung sisi puniki titiang parakanista iwang titiang lungsur titiang nunas agung sisip sang yang indra gelit mengap swalo patra sampune asa punika aturnya nedane Sidapaksa raris hidup dar sangyang punika digelis punika nanggap sewa patrone ini Sidapaksa galis pami sampune punika sewala patrone punika kehamilan tuk ide yang raris dane Sidapaksa digelis pisan apa nyantos dane maring sepamit nyane dane Sidapaksa punika iriku nyantos
ngantos maring garuk. Iya. Eling maring pakon jaya maning dane meling-eling eling pisan maring pakon raja wau dane ningal puri Nathan kanyakan suwi-suwi raris dane si bekasih maning dane ningalin budi kebawah dan kelugro mirangan daging Irike raris dane sido paksun nenten kalugro anto pidayang indra raris kalungsut mirangan sewa lepatan punika sampun puput yang indra waken hari sesampune punika puput ide betara yang indra punika nguwajen sewa lepatro sanyaturan antus dane sika kayu dat beranti hari sesampune kuwajen sewa lepatrone punika raris kayu idune dahak beranti sana nyaya lido maring mana turmaning makbat ipun dane siya kita siada paksa natang kelintang kayu idone dahat berang pipisan turmaning nyajal punika utuh dah ide ibu siyo paksa wangka ibu teko bos bangkah pisan ibu teko mai kekendan kerasuk ngerasuk bangras kerasuk manah mirip ibu paling
sakti turmaning ibu teko mae turmaning anak pisang keras rapi turmaning teko paling sakti keras saja dat benu manas hidup Betaro Indro Laris dahatin bes keliwak benu pisang mana itu yang Betaro Indro bos Raris hidup Irang Betaro Indro nauhin wakat wirasaminya Watek dewa Widyodara Rari sido menauhin watak dewa maka sami Widyodara sami winten apa ngerjak sido paksa pinunas itu yang Betaro Indro puniko ngerejek dani sang kedauhi iri kerarisane kedawe Pak Watak Widyodara sami punika sami memilih satu buat raja masa sakti Widyodara sami muatan tumbak kuliah senjata buat ngerejek mesak sane sakti rauh kekiran ya siado paksa sampun yatno maring Raris dane sido bakso puniko sampun Rồi, tạo được mà. Mantap
sida bakso ngambil panah tur maning saho nenten mertuan suara kita video ada rare sirike dane sida bakso ngemedalan punika atut utuh dewa ngaku sami Dite Wididaro ngaku sami sane Ibu ngepet